wakwaba midi ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. NPP communicators omo Ashanti region and omo ekase na omo the same way etodwa ewo Untumi TV program awatu ne din Talk Ghana so na omo discussion efa oman penida da John Dramani Mahama no omo se Ghana force oman penida da wa be vice president wa be president wa minister wa MP wa assemblyman position wa Ghana hanumi na wa di bin so still also person be president just say yentiase and ho discussion and na omo na discussion mu and omo se man bi Nigeria a omo friend Good Luck Jonathan. Sa Good Luck Jonathan waka kire oman penida da John Dramani Mahama say ontena se dem bio na ope wa be president da o president ewu na wo bedi na de wankasa wo ama wo akwanya 4 years account dem bio na wo pa akonko enkotena se na yebeka ya anase Good Luck Jonathan ono nso obi a asema eto oman penida da John Dramani Mahama no asem sa na ebi eto no ono nso president na ono Good Luck Jonathan no ne vice no ofiri na omode no president odi ewie no Nigeria force anso ema no akwanya 4 years bio 4 years no etwem no na omo amfa akwanya na mane bio omo de ekoma eyomo president Buhari no na na Good Luck Jonathan ekase asema eto ne bia so na to oman peneda John Dramani Mahama onso na we vice president na the late Evans Fifi Atamils efri ma omo de amembu no ehye wonsa Ghana ma wo akwanya wo sanso etwa 4 years kan ho anka enough wo sanso abepedem bio we na ye ni bresem kwa na dofo yentie ensem a omo de eto dwa said ye peno amaye no etu anya sa kwanya we nyina abedi ndisi anim ya kra de anim say o hwe Nigeria elections I think say no Good Luck Jonathan sa kai no one so the president substitute president no wu ye ana Jonathan be dey e ba be share honom e bra no so ye no Nigeria for some man 4 years eto aso ena omutu no ti say yetu John Dramani Mahama ya akwanya ne ba ni bi no okaso wonko eti na Ghana fo no bi ni mu kra pese anka omampanyi na da John Dramani Mahama onu akra no Good Luck Jonathan advice no ka che ne se menko bi me da say goodness Good Luck Jonathan yan kasa kra ka che wo say ukọ Nigeria election akọ supervisor omo election omo ye na anu ye wo sho so me nua na dia bia na wo pre me na kan wo se da kra no anya wo hwe na kokokokoko na kokokokoko na dia na be yewo wanya mfie nwochi wo presidency ho John Dramani Mahama. You cannot even boast of even a single policy will be able to credit your name as a politician. What the mfie nwochi our presidency ho and then ne to yam say Savannah ho no koka ne dia matese wa ka na 1.5 year na dan Akufo-Addo aka no Magana for expecting Papa Bia and Finu. Now 1.5 year nakano, he has nothing new to offer. And Ghana for to say John Dramani Mahama. After 8 years at Ghanaian presidency, performance, display, Ghana for Gina so to a banitia and him guasiamulino. A dear beam and a nay was ever pay 4 years. It is awesome now catch Ghana for no billion this for say Akufo-Addo the 1.5 year no what to be find out here. You busa will say unya mfie nwoche. Mfie poli nwoche. Ta no anya o she na kokokoko 4 years we no e dey na be ye wo John Dramani Mahama. Anu to ani abre. Say kwan bia so talk about the album. And this album kakanwasa me ba ho say NDC as a manuko empo emna wo party no mo de adwuma no wo ma mna no enya adwuma ana wo keka ni party bom wo create confusion amongst NDC all in the name say you want to continue to lead NDC etinai sa ya papa kwabradufo a wono so qualify so wono so timidi NDC anim I show interest adenti ana nei
we encouraging executives, NDC executives, led by Asiedun Katia. Amba omo ayes ade we say e de mguase abramo party no na bia ka Ghana fo nyina because if you say for na bia nim say Ghana you practice democracy, and what NDC is showing today in their internal election it's not democracy abu, because democracy bia ni one democracy autocracy. What I say we autocracy democracy bia ni one more you be exercise no in this way and manner that etimi masai album a key factor about election bia mu a key factor wo mu no etimi ko ba say album no bema no yakwan no ba ba yakwan no bema etimi masa okay NDC ebasa nim guasema mo party no matrasa na munyini yakwa de nim say bi kura kan bia mo be hwe MPP na mo copy say de si aniema enei we elections NDC koya metima say almost from national to regional to constituency executives omunyina through omu support against one particular person, omu support for one person against one particular person. But o compare your party ni NDP enti sa abu utimi say baby obi akuma pe obi akuma pe so obedi achen onu bakro wa campaign but enye sa because say ye who say o campaign ti NDC o campaign ti ya papa John ne say ne accident si a eya na ye cruson enso abato na papa we pese ye toma nti oso oba obemana illegal menuan mu kadafo moma me 2 minutes pe na me fa nkire made bi hwe okada ya ye no illegal e wo Ghana enu nti se mpo se ye papa Mahama wa adwene bi se ode beye ne legal first and foremost e be ko parliament NDC ni MPP for ene wo ho na picture say ene ya apai na nke beye den no de sa okada na ye den aba owia ye de ko Supreme Court akọ gazette na no abeye mra afi ye de beye adwuma na ye de akọ Interior Ministry, Urban Planning ne ade Road Ministry for so abehwe say ye be yi okada kwan anaso okada for no omu route be yesen na ya ye sa niam ne paperwork ni na wi ansa ne aka say afede Ghana ne kono kuchi okada president bia be di ade a but me achiche ne cabinet kura wi ntemo aye 1.5 years etu wo wi a onfa sa ade we nko court MPP for ye pene NDC for ye pene ye fanko Supreme Court yen koye ni bibi anwi a yen kasa afede okada be legal no na ne 4 years na ohwehwe no wadi awie okada wantwi okada o wadada 2020 year bio osai ko gina ho me si mi ni mo hwe kura no one thing can le no kura in like when it comes to our Muslim brothers, they are cops anas gbonu we say nekam efunu ya ade a omo fefunu ponto ho nti po no sabe anka meka say okay me de me hwa zongo we have been deprived masisi ya che nti South Zongo ministry na NPP for ateno me ba me ma mo budget no increase na mum me the policy ABCD